Da vam pokažem razgled. Wow! No ja, jaz sem na Kubi, dobrodošli na Džungljin kanal, danes gremo pogledat, kako izgleda moj dan na Kubi. Tukaj imam masko, ker uporabljamo maske in zdaj gremo na zajtrk. Danes je v bistvu že... Spomnim, ker je 15. Arno, kar sem padla. Gremo na zajtrk in čujemo se na avtobusu. Evo, to je razgled. Na oni strani je sicer morje, ampak tu pa je gledišče. Oh well. Evo, to je naš hotel zelo starinski, ampak v bistvu vse na Kubi je na tak način. Večinoma moramo povsod imeti maske noter. To te vidi, da v bistvu nosijo maske tudi na ulici. Ja, pa če. Evo, tako gleda zajtrk, v bistvu nič ni posebnega, nobena opcija ni nič posebnega. Tista navadna hotelska hrana in tako izgleda jedilnica, kjer imamo zajtrk. In dober tek. Pa še kavica z razgledom na bazen, kjer ga jaz nisem šla, mama je šla. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila. Ja sem si fotka. Ne še, smo na fotkari. Davili smo se, da spijemo kavico, ker zjutraj v hotelu ni bila neki dobra kava in jaz jo rabim. Kako dolgo smo se sedeli? Hoče fotko. Kako dolgo smo se vozili? Zdaj sem knjigo že skoraj do konca prebrala, tako da zdaj začnem brati Bonda naprej. Pa še malo se bo. Jej, te pa vrgo hodimo. Yo les traigo mi son son. Sabroso. Que yo les traigo mi son son. Son son son, yo les traigo mi son. Que yo les traigo mi son son. Ay, mi son para bailar. Son son. Si yo te traigo mi rico son. Que yo les traigo mi son son. Ay, yo les traigo mi son. Ay, yo les traigo. Ne moram, ja. Zdaj gremo gledati krokodile. Je malo vroče, ampak trenutno jem, tega se ne moram steči. Upam, da krokodili niso tako lačni pojesti, ta trenutek. Tony. Michelangelo, Leonardo, Donatello, Raffaello. Raffaello? Oh, to pa je Master Chief. Hey. Son, 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 yo le traigo. Eso es. Yo le traigo mi son. Moji začetki, moja karijera, ko sem bila sama. Džungla. To je mama rekla. Hvala, džungla. I love you so. Le traigo mi son. Son, 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 yo le traigo. Vamos a fiestar, mamita. Yo le traigo mi son. Ay, yo le traigo. Yo le traigo mi son. Son, son sabrosos. Yo le traigo mi son. Ay, qué rico suena yo mi son. Yo le traigo mi son. El son de Cuba, el son de Cuba, el son de Cuba traigo yo, porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. Sabroso. Zdaj gremo z ladjo nekam, pojma jem kam. Ha? Šoštar. Ali pa v Ljubljano, ne vem. Diši. Uj. S kjero ladjo pa? Sem upala, da s tem. Ampak gremo s tem. Jej. Zdaj pa lejte, kakšen dedication imam jaz za vas, ker bom s telefonom snemala na ladji in me je ful strah, mi upadlo v vodo. Fingers crossed, da mi ne, ama. Če ne bo pa ful dober content. Zadnji vrsti smadri pri mašini, tudi da ima verjetno mokre. Ker vidim, kaj je vroče. La mano con agua y con jabón. Saluda a tu vecina, pero mantente en tu rincón. Mide tu metro cuadrado, que esto se puso contagioso. Transita por las manos si no le gusta el alcohol. ¡Ajá! No le gusta el alcohol.
por salir, salir es una mesa. Afuera anda un monstruo coronado, da la vuelta, sale y entra. A lavarte la mano con agua y con jabón. Saluda a tu vecina, pero mantente en tu rincón. Ne, jesem. Ne mene ni špricalo. Mama je pa spišana. Me gusta el alcohol. Lávate la mano con agua y con jabón. Lávate la mano. Saluda a tu vecina, pero mantente en tu rincón. Lávate la mano así nada más. Con agua y con jabón. De verdad. Saluda a tu vecina, pero mantente en tu rincón. Ay, si te pica el bicho por salir, salir es una mesa. Dobili smo Coco Pinjo. Čin, čin. Mantente en tu rincón. Quédate tranquilo en casa, que ahí es donde. Dio, mene ne bo več nazaj. Ja, lahko ne samo plačemo, spijemo pa. Quédate en casa, quédate. Tony! Glavnem, tukaj kaže neko zgodovino teh domorodcev, tukaj dosti ne vem. V glavnem piše na vsakem kipu, kaj dol spodaj je. Najbolj smešno je, ko imajo te skull compressor device, spravi, da so si stiskali glave skupaj, zato so imeli take nenavadne oblike. Ja, če so njihove hiše. In to je pijan. Ay, ten cuidado, monstruo coronado. Cuidado, cuidado. Ten cuidado con el monstruo. Vroče, jaz sem zdaj tukaj malo sedla, pila samo moj kokos in brala knjigo. Vse veliko snemam, pa veliko hočem imeti video, ampak also hočem si pa veliko tudi pravzeti, pa uživati v tej naravi, da grem zdaj malo uživati. No, zdaj smo se tukaj malo napili, spočili in zdaj gremo zadnjico nazaj, ampak ne bom snemala. Bom jaz zdaj na zunanji strani sedela na mestu mame in noče da mi telefon pade v vodo, kot sem že prej rekla. Gremo nazaj. No, za vse tiste, ko mogoče niste pogledali mojega vloga, s takimi avti se vozijo povsod. Peti gledati vloga mojih mam. S tem avtobusom se vozimo okrog. S temi avti, mislim ta avto, takega bi jaz imela. Oh, it's so cool. Jaz ne morem verjeti, več ne morem verjeti. Tu vozi normalno, tako pri nas ostali avti. Res. Ta tudi čisto normalno. Me voy para La Habana. Adiós, goodbye. Danes imamo samo postrežno. Ne vem, kaj ima. Kaj? Če boš tole prikla, ti bom pokazala. Malo. Desde que era niño. Y siempre ha sido el gran amor. Zanimivo je. Oh, wow. Ker je to video za džunglo, je tole sok. Jam, v glavnem, zdaj smo tu, na plaži. Mama se je že skopala. Kako je bilo? Jaz sem imela danes še menstruacijo, tega sem verjetno jutr. Sam moja sreča. Eso, yo quiero, me voy, oye. Si fuego, adiós, me voy para La Habana. Si fuego, adiós, porque me da la gana. Si fuego, adiós, me voy para La Habana. Eso es. Se bo kopati. Rajsko. A niso lepi. Te pogledamo jih not. Claro que sí. Porque por Mami, jaz imela tak avto. Oh, thanks. Y cuando regreso yo te voy a dar, te lo juro, un regalito bien bonito de la capital. Pero ahora tengo que cambiar mi vida y por eso yo te tengo que dejar. Y en serio no he buscado otra salida, porque yo quiero ir. Por eso escucha ahora. Si fuego, adiós, me voy para La Habana. Ay, me voy para La Habana. Si fuego, adiós, porque me da la gana. Goodbye, my friend. Si fuego, adiós, me voy para La Habana. Adiós,
nami in kar nekaj govori, weird in nazaj k skupini. V glavnem, tu smo zdaj v nekem trgu, question mark. V glavnem, lepo je tukaj, res je lepo. Ful je fajn, ker smo dejansko z vodeno skupino, ker smo z agencijo na Smeh in nam na vsake toliko cajta malo povejo o zgodovini mesta, o tem, kje smo, recimo, kaj je ta kip naj bi bil eden izmed najstarejših od Joseja Martija, ki je kubanski heroj. Ful zanimivo, ne vem, povedala nam je za vse te stavbe, ko so tukaj okrog, recimo tam imajo za glasbo, kjer se bo tudi dogajalo, ker je jutr 203 leti, odkar so ustanovili to mesto, drugače to mesto so ustanovili Francozi, večino mest na Kubi so pa ustanovili Španci, so that's fun. In recimo, ne vem, tole cerkev so jim pomagali zgraditi Kitajci, pol tole je šola tam, to je še vedno šola, različne v glavnem stavbe, ful zanimivo. Meni so ful fajn taka potovanja, ker dejansko se pač naučimo tudi kaj o zgodovini, ne samo da idemo na plaži in pijemo koktejle, I guess. Zdaj čaka v naslednjih parih dneh, se pravi, oziroma jutri imamo še en ogled, pa bomo bolj kot ne ležali na plaži in pili koktejle in plavali in se imeli fajn. Mogoče še malo tega pokazala, ampak je veliko pa ne. Tako da, zdaj gremo počasi v hotel, kjer bom jaz umrla. Par stvari, če lahko povem. 2 dni nazaj smo spali v hiši, kjer je po noči tudi elektrike ni bilo. Tako da jaz sem popolnoma odklopljena, kar je meni je super. Jaz bi po moje od zdaj naprej bom vsako leto šla na vsaj en dopust, ker bom 14 dni brez interneta, brez noben me ne more kontaktirati. Prebrala sem knjigo v 2 dneh, zdaj berem že drugo knjigo in še eno imam zraven in vse 3 bom prebrala. Priporočam. Gremo zdaj naprej. Zdaj smo prehodili na 2 ulici naprej in najdli smo naš hotel, ki je res čudovit. Mislim, najbolj bizarno je to, ko priješ iz res dobesedno, vam bom zdaj pokazala. Evo, iz take ulice priješ pol noter v tako. Grozljivo. Gremo pogledati, kakaj je naša soba. Wow! Puškano. Wow! Wow, ki razgled. Glej, tam se vidi morje, a vidiš? Romantično. Evo, jaz sem se zdaj suširala, pa bom pač šla počasi spat. In ja, to je bil naš dan na Kubi. Upam, da vam je bil moj dan všeč. Zdaj pa me čaka še 4 taki dnevi. Meni je ful cool. In za na konec še, kakor vedno, če ti je bil tale video všeč, mu dej en like, da spadi se naroči na naš kanal. Komentiraj tale emoji, če si pogledal video do konca in napiš, če si že bil na Kubi ali pa če si želiš iti na Kubo. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se doma. Čau!